disebabkan oleh perilaku setan, tetapi keimanan dan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terkurangi sedikit pun. Oleh karena itu, beliau berhasil mengalahkan iblis dan setan. Yang ketiga yaitu tabah. Walaupun Nabi Ayub alaihissalam mengalami penderitaan yang tiada henti-hentinya, beliau tetap tabah untuk menjalaninya. Yang keempat yaitu tawakal. Segala permasalahan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa beliau dianggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap manusia akan memetik hikmah di balik musibah tersebut. Hanya kepada Allah lah beliau memadu. Yang kelima, tidak mudah putus asa. Saat Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan ujian yang bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kejahatan iblis dan setan, beliau tidak patah semangat. Doa-doa selalu beliau panjatkan kepada Allah. Ketika mengalami sakit kulit yang menjijikan, semangat untuk sembuh sangatlah besar. Beliau bermunajat kepada Allah untuk disembuhkan, maka sembuhlah Nabi Ayub alaihissalam. Yang keenam yaitu tidak ingkar janji. Meskipun Nabi Ayub alaihissalam menyadari akan kesetiaan istri beliau yang bernama Rahmah, beliau tetap ingat akan janji beliau bahwa setelah sembuh dari penyakitnya, beliau akan mencabut istrinya sebanyak 100 kali. Beliau sebenarnya tidak tega kepada Rahmah, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau mencabut dengan cara mengumpulkan 100 lidik lalu dicampurkan ke tubuh Rahmah dengan pelan sebanyak 1 kali. Semua ini demi memenuhi janji beliau. Yang terakhir yaitu sabar. Ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan keterpurukan dan penyakit kulit, beliau tetap bersabar. Kesabaran beliau membuat Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang hamba yang tetap taat kepadanya dalam keadaan bahagia maupun susah. Tidak pernah menyesali hidup dan selalu bertahan hidup. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum.